Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sa balimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na pauluan. Dagiti taraken ni Doming. Dito'y drama tayo. Doming, mabalin namin. Apa yan, Dom? Nasakit ta ulam? Saan? Agpampanunutak lang iti suratak. Nay, ita man pa, yan nakadumog ka laang. Sana nakaturog dita sofa. Saan matkid din? Ada ngamin kayat ko asuratin. Saan ko nga mo no kasano patarayot ti istorya. Anya day, Jay? Barang ada mainayon ko. Mang suratak man kaday ti nakaskas daaw abambanag. May papan kaday ti ayop wano dingway. Kas kumaiji kabalyo ang naglaing nga agsala iti sisiwet. Nabuyam na dyan. Nabuyak iti TikTok. Adumat tita. Kas kumaiji aso amapan makitsenda. Kan ado tinabuybuyak kakasta. Ang damat nga rod nabuyak. Ang dapat dyan nabuyak nga aso ti mangi pastor kaday ti kalding. Kan isudan tumerlang ti mangyapon. Anya? Kasano da ita? Imbes a tao ti mangi pastor kadakwada. Saan? Ta aso. No mapandan iji pastaw. Aso na iti mangkuyog kadakwada. Naglaing dan? Kat inton malamain. Nagiti mo lang aso ti mangyawid kadakwada iti kuralda. Ay, nagmayatan. Timot aramidan di amo da. Bilangin na ida. Kan siyempre, kumpleto abasto dagiti asaw. Kasla tao damot lang apakanan ti amo da. Adamot na buyak. Dagiti aso, nakatangal da iti plato, kat aglilinyada mangurura iti kananda. Nakapila da. Nabuyak mo't daytan. Isa na maminsan, mas disiplinado pa dagiti ayop ng tao. Isupay Ay, wala, anyat orasan. Apay? Ada pa panan mi kananang. Ay, inistorya anak mo ton. Anya? Sige, mapanakaw. Ay, babayaw. Chup-chup, wabam. Ay. Anyan ti asawak. Inistorya akano. Hindi to ta iso ti masidag kanyak. Akan kasjelatan nagpakada. Ay, apa yan? Kunak ngagsurat akong taawanan ni Rosa. Suya abmetan ti umay. Kaya pa ay. Pag gusto ka.
Mayat Jesse nga singyo maipapan iti napintas apakaibautan ta iti urnong ta, Dom. Unsa bakit? Igatang ta iti pagganansyaan. Daytay pagsapulan matlaang. Kas kada tatang. Adot tara kanda akalding kanda dumapay. Malaksid amaliwliwada at dapay inkap na. Nga raw. Day talaang No di mon tumasango, taon una ti panagsurat mo. Sa mainayon pa iti barangay, ta si kangarudan ti chairman. Sana parikot. Basta amo ngayornos ti oras tunggal aramiday. Sa bagay, Ala, itaan taman ngagpaiso. No niya tinasayaat nga ramiday. Itaa panaway. Masapol ti kunada a diskarte. Tapnosan nga agbising. Basta nadalos lakit day apamayan. Nakasarita mo di asawa, Rosa. wananang. Nasayaat. Nariga at no datayo lati agsasarita, may papanitin singasing mi tatang mau. Nagsaritaan min nanang. Nasayata. Taam-am ko, hindi asawam. Ang mga ibaganan to, ang makibibiyang kami manan. Saan tatang? No, di na kahit tikaldeng, baboy, wino manok. Kumporme, no niya ti, kahit yung akita ti dingwang. Madin sa tibaboy para kanyak tatang. Ado tinadagsa na trabaho dita. Ay, wuna. Tagatang kayo ti feeds, agpakan kayo. San laaday ta, ado ti pakakumikuman. Para kanya kasayaatan ng tay kaldeg. Kita man ni tatang yung Rosa. Kaslawan pa nakabanog nakadagiti kalding na eh. Wen nga rod, nakarelax kayo lat tatang. Sa bagay, nagagat ni insan agoy para pastorya. Ay, tiyan mo kat palpaliiwan nakmat ni Duming kahit. Di nalakat tagdamag. Tamang ano iba kak nagtutulad. No kahit naman ti maadan iti nayo na pagkwartaan. Nadlaw yung matgayam tatang. Wen, iso nga ro na makaisi makiti nagdamag ka. No anya ti maisingasing mi akasayaatan apang ibaotan nyo itornong yaw. Kinapod no na tatang. Mayaten ni Doming agtaraken kami mat kadagiti dingwen na nalaka atarak nun. Kas iti kaldeng. Malaksay da makakwarta ka. Maliwliwa ka pa'y. Nang runan no adagana ken nadaras da dumakkel. Ay wow, nagpaisoday ta, Rosa. Kang runaan ti amin. No makasidsida ka, day tala pumarte. Ala, agasin kayon. Day tati asin. Nakargaanan, dagita pagkasinan nyo. Anyan, nakaayat dagito atarakan. Nene, apay nga, day tamay sa aturo, tadi mo't agasin. Day tamay lakutit, ti kabayan, ti sipsiputan na. Ay! Nay, ay nagluko ka na turo sa nagtalyawan. Abay, di naktaltalyawan si Katuraw. O, agasin kayon. Kung nagito yung akalday. Pagsayaatan na mo't kitday, tamakawat day ti sao. Uray po kawan na pagawid. Dahil ko, agawid dalatan. Wayan. Na. Bakit? Oh, Bay ang lang data turo. Adaywam, tama ba inday ta? mabain. Wen. Agar-aram data. Kitadda kahit di da ar-arman na. Iso abay amlang ka di mo dildilawin ta mabain mo't na kita kat no kwa. O may kakit din. Aginanata mo't din di ta kalapaw. Nagadula ka ding ambong. Apay, kasla tao ayan na kita. Kitwen, sus ka. Ada mo trik na da mabain da kita. Adula amin. Kanya
ngay. Kumusta dagiti kagatgatang tayo pangganakan na kalding agoy kaanakan? Awan problema ulitag. Nasalunat da. Nagyay turo ngay. Ayos naman ulitag. Kabang-bangweran da. Nasayaat no kasta. Makapasikog tayo adagos kadagiti pangganakan no ko. Ay, kunayo ka. Ay sus, sinarigsiga na day ta puraw aturo day ta labang ulitag. Hanggang kwa. Ay, Ha? Nya kwa? Kinapeng ngirsi ka agoy. mabayin samot ti salba gagabayan. Ah, Mabayin wano agin mamadin sa di sarigsigan day turaw. anya. Ay. Kahit anyat inaramid dan ngay. Ay, kat nagtaray-taray day kabayan na. Di mo tun kinamat day turaw ta nasakit sa mo tinakam na nabastay. Ah, kastaya. Ay sayang tayak na abutan. Ah, nay, apay ulitag. Kaya't yung abuyan ti panagaram day turaw. Ay saan? Ah. Tili bagbagamit. Apay kumaabuyag ngay. Ah, kwa ulitag. Ay sus, ang mga no si kamot tinagbuya, idi agar aram Ah. day turaw. Kita da inarawin mo. Iso ang nadugsak di kabayan, kat nagtaray-taray. Oh, nana. Ipagamtag pa iso agay. Ay, saan? Awan nakita, Chairman. Ay, sus, sakto pa iti mabayin. Iso ang nagkidumang atam na awan makita. Ah, Ay, ngam idikwan. Nangagkumot ng timik jay kabayan na nagtaray ngay madayaw. ay sus, di ka man mad. Ay, agay. Ah, Mga sawa ka nga minin, tap na daga si kasuking ka dito pastaw. ay, sus ni ulitig mat. Anya nga taman ti koneksyon, ti kinalakay ko. Abaroy iti sarita na. Sayang ta kinagwapom nawan Ah. partner mo. Iso ang mga sawa kan. Anya? Uwing ka anakan. Tap no addan tuyawid mo iya Isabela. Problema nga tawan mo ti mayat ulitag. Adda. Ay, San mo lang nga natumpungan tay mayatkin ka? anya? No kayat mo, yarim ka. Ah. Adda kurso na adak dita paraking ka. Sino ngay mat ulitag? Nisimang nga anak ni Parisimo. Ay. Jay gusay nga kay. Oy, ay, uwan. Ngam, gusing agpaisaw. Ngam napintas loko. Nagpudaw ka naggagit. Uwin, angam. Sus, mayat day jay, aga kaanakan. Tauray kabil-kabilem. Uray kong taram kas kadatong patong paam. Nakarungi itlat tayo. Ano? Ay, kuarabak ko lang magkaanakan. Iba kaking kanya. San ati akin roar alang ati kitam. Ngam kidi, ti kinadarisa iti kaunggan na. Anya? Awan makunakan si Mang. Naggasat kan ngay no kayat na ka. Sus! Bak mo pa tinangabak iti loteria. Nay. Jackpot mun alo ko. Eh. Anyat ko nam. Rugyakon. Pasaray masabat ko kat no kasi amapan iji bangkagda. Ulitek ka anakan. Awan sa pulam kan si Mang. Nayalapsad na. Pangganakan ka anakan. Kasla mistiso kalding. Kasla ang lunubian. Wino bower bread ka anakan. Anyat makunamita kadagiti kalding mo, Domeng. Nagdaras dangarod ngay mado tatang. Naimbag tay manamong kay ti singasing me. Un nga ron. Naggagit na ngagsikaw dagiti pangganakan. Nang ron na dagiti ang lunobyan na pulay kan ora dagiti boer. Ay sumatimbag akide. Nagitamay. Nagdaras dang imadaw. Nang ron na kat ado ita dagiti panganan at specialty dakit karnit kaldeng. Ay, gusto dita. Adun ti kambingan. Nang runa kadagiti igit ti highway. Kasi jay sukay. Kambingan ti restaurant na. Naganar kan saan ulay anadagsag. Wen.
Ay, nanusam ni bayaw mo agoy. Ngaysot mga sikaso ka dagiti kalding mo. Tanalaing agtaraken di jay. Kinsan mo aparikot no dagsakit ka dakwada? Tabay sa kamot a veterinary. Amumot nga agasan nagiti kalding mo. Unmat ka di Sa nabalik kanyak ta wan trabaho. Nagtintinulong kami kinanang mau. Un nga raw. Ang saan ko amay pamay sa dayto ta syakmat nga raw ti barangay chairman kan pasaray ag sursura takpay. Tay sumot talaga ahili ko kay ag surat. Wala. Kan nadamat ni tanod ugok apasaray aya bakiji pastaw may. Mayat nga raw kan agnayo nakmanan iti sabali a puli wenno sabali a breed. Adda nakita ka na pintas. Naimas ka no ti karneda. Ay, imbag ta nakita ka, Marisupeng. Oh, apay Juanay. Kanayon apadpadaanan ka nga umay dito'y istor ni inasak ka. Italaan na uray ka. Apay nga min ayaan niya't iba gamaray. Di kay agtaltalot una, ijay putrido yaw. Awan sa ti agbanbantay, ijay no daduma. Ay, pasaray awan tano daduma. Iji pasto dadumeng ti papanan ni agaw, yaka anakak. Kan adamot mairana apapanan mi kan gustay. Adon tinatakawan iti kaldeng nga agputputrido. Ni Don Kardeng tinapukawan kanumanan iti kalman. Aya, 5 kano apapartyen tinapukaw. Ay, ang mga no masiiman damot ijay ayan nyo kat isublat da kayo dagiti agab-agab. ay, delikado nga roden Masapul ang masuruan dagiti kaldeng, no kasano ang makaliklik na kadagiti aga-agab, no kastan. Nay, kasano day Tamarisupeng? Masuruan mo't aya akas la tao dagiti kalday. Unbait. Isungar nga ibagbakin ni Gustay nga ipangpangruna dan nga isuro dagiti kalding may. No, kasano ang makaliklik na kadagiti agtatakaw. Anya? Kunuray na dumay. Masapol asuruan da dagiti kalding na tapna mudan to ti aglamag no da aga-agab. Wala, day talaga yam German. Ay, gayam German. Nadamag yon. Tiyan niya. At damanan natakawan iti tarak na kalding idirabi Ay, woy. Nila kay basyong ni Tadaya. Kakaisuna ka nun sa nga pamilya akalding na nga ay-aywanan na. Pagan anakin na di kabayan. No aganak, aglako iti urbon akalding. Ngam ita, awanan German doming. Tuwan nga raw. Magilgiling nga tanti karni dagiti ti buksit dagiti ng takaw. No sanda nga inlako German. Amangan no agab goats for sale mat. Isong agsawar tayo man kit din. Tunda tayong opisyal ti agtanaw. Rundaan tayo dagiti babalay dagiti maatap nga aga-agab. Medyo marigatan tayo nga agsawar ka nagpaliiw no itirabi ta nasingag. Sana bale, tado tayo mat nga agkukuyog. San amaliklikan ti bannog no kwa. Husto ka kagawad simyo na. Nay, nag-istorya mo tayo. Ito na kwan. No, sandi naman lanitan, tinaturong ti saritaan. Sige. Tayo naktanawan ng di kalding ka. Ang mga no, masiiman ang itagtatakaw. Naringatag. Ay, wala, German. Agam, pumarti kayo mamatkit day. Parang sanda kayo atakawan. No, agparaman kayo matiti karnit kalding yaw. Sino nagiti paramanak tapno sa andak atakawan? Ay, kukwa. Dagijay agtatakaw German. So aya. Nagsasao ka. Kasla adam amom amangal din. Ne, ay awan naman mo kamangal din, German. Da kayo mat. Agpugpug to kay samat tan. Awan pugpugtuak. Ang barang no makapugtuak. Anya?
Ala, itala maka umayak man nandito yung pasto, Dom. Ayan dagiti kalding tayo. Ah, Apay ngay, awan mo tayo nakabirbirdi idi nga aglawlaw. awa na. Naksutan na iti root gapu iti kinapulot ti panawon. Agtubon to man mutlangan nga tanin to matuduan. Ano, romaber to marin kung ako ma. Sa bagay. Apay, ayan dagiti agiimik akalding. Ay, talaga nga awan kalding ang makita ano di ka tumangad. Anya, tumangadak. Ay, Allah, dadan iti sangsanga ti kayo? Uy, bakit? Allah, nakayayat dadom. Dayta, tinakay dumaan nagiti kalding ta, kadagiti amin na kalding. Amang ano nalalaingan dagiti kalding tangam dagiti kalding datatang. Dayta, tisan ko nga mo. Tapos sa anak pa mo tanap na panijay. Bayaw. Gapu ka nagiti may padpadamag nga dun ti mataktakawan iti kaldeng. Ada na panunot ko nga insuro karagiti kalding mau. Oh, anya tinapanunot mo bayaw? Saan ay analaing da nga umuli karagiti madri kakaw. Uy, Adda pa imbilin ko kadakwada. anya dayta? Imbaga, asaan da nga umulog iti kimalay atan da apagaraban no dumtengen ti malang. Anya? Umyandan, iti sangsanga dagiti imulyan da akayaw, kasta. Uwin bayaw. Katibagakin ka. Ay, nalalaingan dagiti kalding mo, dagiti kalding ni ulitig gusteng. Mayat. Kasano ti pan naturog da iti kalayaten da akayaw. Iyawan problema iti ray tabayaw. Saan abali naang sigdanto na. Basta mailimanganda dagiti nga agtatakaw. Ne. Nalalaing kan sawat ng siya kon bayaw. Bayaw. Naisuro mo nagiti kalding nga umyan iti kalayaten da akayaw. Kasanaw ti pan naturog da, kasla ko rarap na Unang bayaw. Ayawan. Ah, Saur kayo ngagbayaw. Ay, tata. ulitag. Naisurom dagiti kalding da dumeng. Ngem di mo insuro dagiti kalding ko agay. Ikwa ulitag. Saan ka nga nag-isurok tumay? Dagiti kalding mau. Saning, siguro, kasta timbaga ni dumingkin ka. Adi mo isursuro dagiti taraken ko. Tapno dagiti lang kalding natin ay dumduma. Ne, ulitag. saan tatang? Ay, san ka ngaglibak tuming? Amamukan. Amuka. Nasakit pala tinakamukan niya. Gapo itisan ko apa nagayat idiking ka ang mga sawa kan Rosa. Sana po doon tatang. Awan kasta. Ay, anyan dahil atak tagainap. Talaga sa anak ka makapudno kan katuga nga kagusteng. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.